يا بناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، إجابة ميل وموضوعات كتاب ميرسي فرنساوي ثانية ثانوي الترم الأول 2025 الوحدة الأولى الدرس الأول صفحة 99 ودي محلولة. طيب بيقول ريبون أجب à ce mail par deux phrases complètes. أجب على الإيميل التالي بجملتين كاملتين، جملتين كاملتين. Comment est ton quartier؟ كيف يكون حيك؟ Quelles sont les parties du quartier A+. Comment كيف يكون الحي؟ Quelles sont les parties ما هي أجزاء الحي؟ الإجابة mon quartier est moderne. Mon quartier est moderne. حديث. Il y a une école مدرسة un parc منتزه un cinéma et une bibliothèque مكتبة. يبقى comment est ton quartier؟ كيف يكون حيك؟ Mon quartier est moderne. حديث. Quelles sont les parties du quartier؟ ما هي أجزاء الكارتيه؟ Il y a une école لمدرسة un parc un cinéma et une bibliothèque ومكتبة. شكرا. فعل الجرس يأتيك كل جديد.